Gutire jatukano nyumba-ini ya Jubilee ta uria andiki a mohoro makoretwo makimemerekia. Ndeto ino ikirekererio ni atongoria a Jubilee makiuga ndeto iria iratambio ni muhuhu utari na njira. Munini wa President William Ruto uria kugendete kaunti-ini ya Nyeri akiuga ni kuri na nyumba cia mohoro irathagania kumuthukiria ritwa na gukunderia wagiriru wake gukana yuki utongoria 2022. Maneno mengi mnayasoma kwenye magazeti haya. Mnakumbuka rais wetu alitukumbusha ya kwamba gazeti kazi yake kubwa ni kufunga nyama. Wakati wamesema hiyo fitina yote tutatumia kufunga nyama na kazi itaendelea mbele. Sina hiyo. Kwa hivyo hii maneno mingi mnasoma, mjue ya kwamba hawa ni watu ambao wako na kazi ya kufanya, na mara nyingi kazi yao ni ya porojo na propaganda na fitina, lakini ndio kazi wako naye. Magazeti, please, for heaven's sake, be professional and be objective. Abugi aria mekumagaretie Ruto matongoretio ni gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga makiuria andiki a mohoro matigagire ni mandika ndeto itekurehe njatukano na makiuga kira kirafataranika ni urumwe wa ndurire ciothe. Ona gutuika mwandiki munene wa Jubilee Raphael Tuju mweri muhituku ni arega ni kuri na atiti matararumira mawatho na mitaratara ya kiama. Nginya kuria gutari bara monaga bara. Riu marageria kuga ati kuna munene wa bururi na mwana wa deputy kuna ki fujo nyingi muno. Kage ndimwira inyuĩ andũ a media inyuĩ. Ile radi tawapiga iko pale Kiangwasi ikipanda ikikuja namna hiyo. Tuko pamoja. Tulikuwa pamoja, tuko pamoja saa hii na tutaendelea kuwa pamoja. Gicunji kia 32 kihegere gia keri ni gikirire muhaka thirikari wa kwigirira kira nyumba cia mohoro iramemerekia kana gucabithia magatheti-ini kana kuhura faini mwandiki o wothe wa mohoro. Ihinda-ini riu munini wa president ni acoketie mwihoko kuri arimi a kahua na macani tho wa kunyita mbaru ndereti iria irahurirwo marefe ni mubunge wa Gatundu South Moses Kuria ya gwithira kahua na macani ona gukagereria makinya-ini mothe mbere ya kenderio mabũrũri ma nanja. Tumesema kama serikali kahawa haitauzwa tena katika hali ambayo haijafanyiwa processing. Chai haitauzwa tena kama haijafanyiwa processing, kwa sababu tukiuza semi processed coffee ama chai tunapata pesa kidogo na nafasi ya kazi hatupati. Ishera ria Ruto gicigo-ini gia gatagati riokite thiku nini kwa mubunge wa Kisumu Central Fred Ouda atwara ndereti ya gwikirira muhinga William Ruto ukanatetera giturwa kia president 2022 ndereti iria yatenirwo ni mutongoria wa rege bunge-ini ya kibũrũri Eden Duale. Hiyo ni mwaliko. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.